Inside. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. Nastavljamo seriju tutoriala vezanih za telefon Sony Xperia Z i u ovom klipu ću vam pokazati kako da ubacite custom ROM za taj telefon. Pa da krenemo. Sve što će vam biti potrebno jeste samo ROM koji vi želite da ubacite. Za ovaj klip ja ću koristiti Existence Ultimate verzije 3.0. Link za ovaj ROM će biti u opisu videa. Zašto baš ovaj ROM? Pa zato što po meni on je nekako trenutno najbolji, ima najviše mogućnosti za optimiziranje, što se meni baš sviđa. I da, pre nego što nastavite da gledate ovaj klip, uverite se da ste ubacili custom recovery za vašu Xperia Z. Ako niste, bit će link u opisu gdje smo vam detaljno objasnili i pokazali kako da uradite to. Pa da nastavimo. Ja neću da skidam ovaj ROM zato što ga već imam. Vi kad skinete taj ROM ili bilo koji vi poželite, prebacite ga negdje gdje znate gdje je i samo ga prebacite u telefon. Idemo. Možete na SD karticu ili u internu memoriju, sve je jedno. Ja ću ga prebaciti ovdje. Ovaj deo ćemo ubrzati. Evo ga, kada se ROM prebacio, samo isključite vaš telefon iz USB kabla i sad se prebacujemo na telefon da vam pokažemo šta dalje treba da se uradi. Evo nas na telefonu i sljedeće što trebamo uraditi jeste da bootujemo naš telefon u recovery. Kako ćemo uraditi to? Vrlo jednostavno. Ugasimo naš telefon. Sačekamo 2 sekunde da se uvjerimo da je ugašen i samo pritisnemo da se upali. Sada kada se pojavi gore zelena LED lampica, evo ga, kao što vidite, kad zavibrira telefon, zadržite na gore dok ne promeni boju. I evo nas u recoveriju. U pitanju je Clockwork. Sljedeće što ćemo uraditi jeste odradit ćemo wipe. To jest očistit ćemo podatke sve. Zato što je to poželjno da se uradi kada se instalira neki novi ROM. Idemo. Evo ga. Također trebamo da wipeujemo cache, odnosno da obrišemo cache. Kada smo to uradili, vraćamo se na instalaciju ROM-a. Idemo install zip from SD card. Ako ste ubacili vaš ROM na internu memoriju, a ako ste ga ubacili na memorijsku karticu, samo idete choose zip from storage SD card 1. Ja sam u internu, tako da idemo ovdje. Android. I samo izaberemo ROM. I samo kliknemo Yes, install Xperia Z Existence Ultimate ROM. Sad ću vam pokrenuti instalaciju. Evo ga, pokriće.
U ovoj instalaciji imat ćemo veliki broj modifikacija kao što sam spomenuo bio. Znači sami biramo šta želimo da ubacimo, šta ne želimo. Next. Idemo Custom ROM Installation. Sad, ovdje birate vaš style, da li želite da bude beo ili crn. Ja ću izabrati beo. Navigacija, da li želite da bude veća, srednja ili manja. Meni će ostati 36 dpi, to je najmanja. Quick Setting Style, to vam je za notifikacije. Birate koji vi želite. Znači imate običan, koji je za KitKat romove. Običan samo obojen plave boje. Jelly Bean Style, to je onaj stari style. I ovaj koji nam ROM nudi Existence. Ja ću izabrati njega. Idemo na dole. Phone dialer, to znači default stock size of color picture. To znači da li želite da kada vas neko zove ili zovete, ona slika tog korisnika bude normalna, kao što je do sad bila, ili preko celog ekrana. Ja ću izabrati default. Framework. Advanced Holster replaced by Sony no lapis. Ovo ćemo ostaviti Advanced, iskreno ne znam ni ja tačno šta je. Volumes dialog box. Ovo je što se tiče kontrole zvuka. Znači default ringer kada pojačavate samo za ton kada ste u igrici, ton igrici i tako. Ovaj Existence Unlinked znači da kada pojačavate ili stišavate imate opciju da izaberete da se otvori panel u kome možete podešavati sve zvukove. Ja ću izabrati taj. A ovaj zadnji je kada pojačavate odmah vam se otvori sve opcije za zvuk. Idemo next. Boot animation, znači ja ću izabrati default jer mi se ova od Roma ne sviđa. Emojis, znači smiley, idemo Sonyjevi. Home launcher, default for shortcuts on work. Ovo ćemo izabrati small, znači normalan, ali sa manjim ikonicama, zato što je meni nekako lepši. Idemo dalje. Od Google aplikacija da vidimo šta nam treba. Uzet ćemo Keep, Talkback. Ovo naravno vi sami izaberite šta vam treba, šta vam ne treba. Sonyjeve aplikacije. Ja to uvijek idem sve. Ali vi naravno ne morate to da uradite. Uzmite samo one koji su vam potrebni. Idemo next. Keyboards, znači tastature. Čekirat ću ovo Android L da vidim čisto kako je, jer nisam je koristio do sad. Od browsera treba će mi samo Chrome. Ovaj AUS, to je onaj normalan koji se koristi na skoro svim Android uređajima. Social applications, meni će trebati samo Facebook i to je to. Widgets. Ostavit ću Existence Clock, Existence Weather, zato što ta dva widgeta su jako lepo određena. Idemo next. Kamera. I ovo ću izabrati sve modifikacije za kameru. Opet spominjem, vi možete izabrati koje vi poželite, samo ne morate sve kao i ja. Small apps. I to će nam trebati sve. Exposed installer i Xperia Exposed. Samo ta dva podešavanja ću staviti. Ovo iskreno treći vama neće biti potrebno. How's your bootloader? Što se tiče ovog bootloadera, pravit ćemo neki sljedeći klip kako da otključite vaš bootloader, ali najvjerovatnije vama je zaključan i vi ostavite na locked. Pošto je meni otključan, ja ću staviti on locked. Znači čekajte
u nekim od narednim klipovima tutorial šta je to, to jest kako da otključate vaš bootloader i šta dobijete i gubite time. What is your phone model? Xperia Z, ova prva samo, nemamo ZL. Will you use screen, da li ćemo koristiti 3200 dpi kao rezoluciju? Nećemo. Idemo next. I evo ga. Idemo install now da bi pokrenuli instalaciju. Sad samo čekamo. Ovo se ne vidi baš evo ga. Ovaj deo ćemo najvjerojatnije ubrzati. Evo ga. Kao što vidite, ROM se uspješno instalirao. Idemo next. Čekirajte ovo reboot your device now. I idemo finish. I sada bi trebao da nas bootuje u našem novo instaliranom ROMu. Samo čekamo. Prvi boot obično treba dosta vremena. Sačekat ćemo. Evo nas, kao što vidite, prvi boot uspješno obavljen. Sad samo treba da sačekamo dok se ovaj NFC firmware update završi. Eto ga. I to je bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Nadalje mislim da možete sami da odarite. Birate obično podešavanja tipa jezik, da se konektujete na mrežu, da povežete akaunte. Da, samo idemo dozvoli ovo, jer će nam trebati kasnije. I kao što sam rekao, to bi bilo to. U nekom od narednih klipova očekujte tutorial kako da otključite vaš bootloader za telefon Xperia Z, kako da ga ponovo zaključate, i review od nekih drugih ROMova i još puno korisnih klipova što se tiče ovog telefona. Ako vam se dopao ovaj klip, lajkujte, možete se subscribe-ovati na kanal i to bi bilo to. Pozdrav, do sljedećeg klipa.